kendo gitego riri ukombori. Yes. And you know ukombori is one of the biggest ventures there are. Tondu ni ukombora go nyumba ya guikara ya biashara. Yes. Ukombori go no uri hida. Ukombora ginya ngari. Ya people who actually lease land. Uka lease mugunda. Ona ngari ona thirikari ne lisa ngari. Yes. Na utuka leasing tene andu ni mabiusaga ene mugunda muno tondu igwa muno ni lease mugunda akwika ithano akure haengi igire mwaka une utemenga tena hedo mugunda yako buragwo uru waka mugi maeka ithano mundu waku ne ngiri na kwaga kimera yakwira onawe ni urakioneri mwaka ucio kimera ni gia tukararia uthie kindu twaruta kundu guku yes ona ni hadara twethie gwani ukiringana kana kindu gitoko commercial value yes through you are kurisi mugunda bypass eastern ri na la 50 ndi ni ukoigane na mbia otengera kaenda kane yes kanini naguo kombori ri naguo no ukire ikiro you see there are these plush estates ukoraga riu kou ndogakora handikitwo gate-ini at vacant 2-bedroom spacious. Call this number. Talk to owner. We kondo tagathi uguo ukore sojo murie kuna kuyago na nyumba huko. Tulikuwa tunataka kujua kama mko na vacant. Naweza pata hata kama ni 2-bedroom. Na sio ya cloud. Kutoka first floor kupanda. Yes. Leo kono tako kuwa Kilimani, Kileleshwa. No this, no Kileleshwa ni atu kile apartment area. Yes. Ila njira kuona association ya ikarie kinegena. Tondu ndiagicoretwo guo tene. Ideally Kileleshwa was a single dwelling. It was single dwelling tene. Leo ni ihurire apartments. Cia gorofa nyingi we. Idaya muno. Yes. No nige rundu gagitua tondu kwa ya apartment ati ni ukuona ka 2-bedroom ga 20 gotire gotire ka 18 hakuna ko thia the first time zili haya gori wabokerwo wigire deposit ya meri hau itatu. Yes. Na arrangements ya mirere kuri either ikoragwo by annually kana quarterly. Yes. By annually ni mere mwaka. Maita mere mwaka. Yes. Quarterly ni maita mana mwaka. Ndogo je rent ya January, February na March. Aya maikara ko ni marehete nginya March. Yes. Wakaru ukorari ha sidakagira kindu kuma kagana 2-bedroom 3-bedroom ni kindu ria jomo na ria ikuruka muno ri ni 85 ni bedroom igiri iyo ri ikurukite piu icio ni space ya sigia piu na nisikire utheri Luisi okora oko leigana ni maigire matatu already as we speak. Na hari ona mare mage matatu ma deposit. By annually actually most rentals ya by annually ni nyumba cia biashara. Muno ni cia biashara. Riu moro ikoragwo kuria easily and some in kamukonjire. Landlord yacio matienda uti ndamaigwi tana thimu. Ati mutinda mukiurania o mweri. Yes. Ni mwambe murekanie mieri aithe 6 kanena. Yes. Mukamba mukaumano mieri 3. Na we ugikorwo wonjorithia. Yes. Leo kuma mwari uyu niguo kwandikagira gakwira uririkane gicunji giki giturorete withagatha by mweri ici. Yes. Nigo kire riu kuria ithuĩ aria ingi turi kwa o muico
Na hiyo kwa leo kwa talele kwa ya kilo lesho ya Kilimani Lavington and for some parts of the Gitanga Road ku ndio ikoraga deposit yaku wa hena proper notice nevira go it is okay we will be able to process your deposit. When do you plan on moving? Like you will be out by 15th. Okay, that money should be in your account by the 14th. Yes. No gagikiriruo. No gagikiriruo. Yuria mwake iguaneire. Yes. Ogo wito kwa muisori. Beto batokaje na kwa explain na kuredo me negotiation skills yete ni ukuingira nyumba ti muraikaraga no ukaigira na bia itari jiganu. Yes. No wako convince landlord yocio jiguira ma ukamuhe karugano kega. Yes. Nake tondu no mundu agakuiguira ayakwira igikinya tari kicio wau tuko tugitwara atia. Yes. Leo tena ukagira riri omwe karugano kau na tondu makona nduka hambe nigetha amumonite ri no andu moe kutega uchumi. Yes. Agukuria renti. Yes. Na irio rigura nduka-ini hake na mugate. Yes. Na ni amoe ya credit facility tondu ni amenya ndurathamba atoi. Yes. Omo yako igwire pesa litare ndwe na jiganu acoke okiona oigwo hau na umba kana buroti echa muno TV ya age 50 norokire wenyihitie na thanda yo gimbi ukiuga uri utari na mbia cia kuigana ukaja kinya komo explain atakuritie ni mayani ko urathi aja wa bururi na wina box hau ya TV ya iji 50 ni mayani ko rauma aja wa bururi aruga aiye indo imwe gwakwa tondu akororagwo na ritho tu ukona ni amenya. Yes. Oguo ni bakura ndiagira ni ciakwa uige no cia TV uragura kasi na ogoro kwa muisori ona kwa dipusi tire ni mwaba kugia na kadikirega kwa deposit ni ko na gacira ona maita maria maingi wamenya ni guthama rathama ri wamba kwegeithia thina artificial wakamwira munene vituri tigeru uri uko munene biu hewe ka mathabu ri etagwo rispa ria koretwo ena kaishu kidogo ndari kuna ni utusainagira riu mweri uyu uri mweri uyu ni ukujiguira kidogo na hata ukinyia kindu o tariki 15 wendo riu watara mathabu ma deposit tondu amenya ndugacokerio uma ukiwa kava umetenikire uikarire deposit. Yes. Sikajane wakinya andu kamwira atiri buri yari ndiona tukiri kuri uria guikarite aiti kurega ugikona nginya na ndaigua muna ni araragia ndiramenya hau hena problem Gigo muna neki ona wetimune ona ketimune heri kuna hena problem wa car ngi ndeciragia atiri koro wanjitikiria handu ha video kiingi heri ujohore gethe kanyumba kanina nini na tutikora oro kofe well is our you will comfortably move across the road to a 3-bedroom main house ya pesa nyingi ugira gukurari mwakiumano waigara deposit yako ni cia kanjana na kuwa barubu ciaku ciothe ugathambira haria. Yes.
uko ikita kinya ithabu ria tokeni ukamenya muthenya uria ugathama tokeni cia koro itigarite nyingi ni 1.2 aje no mukirutania itanda wigua Waugo mwakanyira mundu roga kuonio nyumba kiateka bagura cia igana tondu atigite wahuthira ciothe ona cingithira utuku ukiroka guthama ndungigura ingi na we guthama ona okorwo wathi across the road LandLord ucio akwire Kamau oi Oka. Niwe watigire wathukia sinki ciakwa ciothe. Wodi of now no manirie yothe. We gutire hau nduri orojo no wathirie. Hau nduri. No, mau ni hapana. No. Ndiragukira hadie. Hiyo ndio unainama ipite. Nalekio mama kwa na deposit you. Tondu ogineo anything else that happens after that. You bear no responsibility. Iligo kwenda ngedia emotional burden. Ule wa mutiga na mathina. Na waingirire hangi kuiguira uri ona mathina. Ni uririkana waingirie na thiri. Ndirege. Na ngikena nyina wakaonda kenire. Ucoke unjire ni thina wagia uthamire nyumba ya 25 na ndiakurihia 17 acona ni mayani kurahurire boost Bodo ayana na oro guo kahora ba mwico horo akaigwa wathie membure gwaku ayana na pote